Hi ma'am, I just want to share ado ma'am na ay mamagi video singda comment ko OnePlus ki series OnePlus Nord CE 5G do taro na yan na naman ado ngati ko ado ma'am na haiman balage ay pore ko ado ma'am sila OnePlus Nord CE 5G se ado si taro hai sing do ko na taro ne share to mo ka na share su to ra dum si yang mathang ong iram dai khange ado taro mo ko share adu ga like to biro mo ay video se kai gumba kani khalagadi adu ga subscribe to biro anu la ko na adu notification do all taro mo ko ado ai na no video thal ko khudima ma'am di yok na ba aduga mayam atopa kano su OnePlus ki Nord CE lagi khalasu ki yaw ki khangde harsu khangna ko mayam status ta share to biramo ado video se hawrse mayam ado khagi OnePlus Nord CE 5G silai black color de ko yamna faze aduga mai si mathak se texture ga se amna na tawga design yaw ko yamna langkhatlaga faze aduga se su OnePlus Nord 5 CE 5G ko aduga som su OnePlus na saung ani re sida magi maming du ko ko adagi magi color se ko mayam charcoal ink na lei aina police black ni ko charcoal ink hai se aduga blue void chu lei aduga silver re ga ko ado hazi phone se hang ga yingminar se ado mayam sida khoi se Amoled dis kano ani ko khoi sida fingerprint yare fingerprint se nakan wire display wire to na super Amoled display wire ni ado phone se side thama se manum ka ki yawgi yang se aduga se su OnePlus ki adum side ore langkhat laga ko design tor ga phone hapam jaw ya han tham ya phase ado phone se hang tam da wow cover se jang phase ko mayam kano su quality se fai cover se aduga gaming phone se mal ne hadi kind of phone tam ko Asus ki da ta ko mai ek seram phazan sida opaque ko helaga ko opaque nte translucent ko to helaga aduga mayam sida khoi sim ejector pin lei amna su phazai mi no ko male maya chang ka thoga ko maya ni la ga maya ka thoga ngak koi gum do adu male aduga sida sticker su ke kiam yaw hang o sida sida moi ke irame ko dear friend ir ke kiam ir aduga sila mayam ngang salo si OnePlus lei ba mi de OnePlus Nord 3 lei ba di nakning jaga na salo ko sticker ama ani ahum mari yaw ye phazai amna aduga se su mogi user manual ke ma'am ire ke su guide asang bas ba company fight power company Samsung adagi siam yame adagi se membership card ke su yam le sida ke non ka ki ko ira aduga ke phau de aduga sida ko gi cable le ko type C ne moi type C sida red color game pire aduga sida charger aso bam yare ko 30 watt ki ne si se 30 watt ki OnePlus charger se ye ko OnePlus na sign se ado ma'am khoi phone se je khaminar se magi re to iba keno se lokhoga je em se phone se cam phase ke haiba se wow a black ni cd in kind of tang di ing machu mal hai ko no oi su oi ko keno da blue black hai pe kan pa atai ing tadi or ama parker pen gi ing ka le da na machu da oi yam phada do oi yem bio color se mai ngam sa dana black oi ko black hai ji loi black oi nga tan du light thang jalan light ki jaga ta da na kitang blue oi khla ko yam phajai ado ma'am sida on off button le re khoi gi aduga ma'am si se magi se ko kano di oidre dual speaker oidre ko hadi stereo speaker left right thok puda di oidre amatang ni ko ado adugi di mai se noi de ko si phone si yaw se aduga sida khoi gi ta si charger le re aduga sida primary mic sida 3.5 mm jack headphone jack le ko aduga sida ma'am volume rocker sida up down le ko aduga sida sim ejector tray le re aduga mathakta sida ko ma'am secondary mic le re ado kano de speaker di yaw ko aduga sida khoi gi si budam khangi man headphone voice na da thok nam ni ko ado ma sida mamang de stereo speaker oi de hai video sing da sida di oi de ko oi boy da company mutung ni le aduga yam lai da handok ya si ki do mai kano se phazai sim da ngak pai ta tam ma ya yam lai handok si ki tak nan thingjan ma hang ga yang kana muk ta dia dam ai handok ya so kalli hai ado ma'am sida koi gi flash mani de habya ni ado bu memory card hafam yaw de ko si phone chigi magi aina si pakta no ai ta se speaker ani sudre aduga kana su memory card habya dre duna ma'am lei matam da ko storage zo le hobi leibi ho na fai ko na gi wakhan di khala na sida hafam yaw dre oire adum di game sang kanggu gi he no ya ra adum su ko na cha photo yam nangan ba mi gi de aduga mayam sige akhoi OnePlus Nord CE 5G se ko magi haitsina
15.92 centimeter ne adu ma magi width na ko 7.35 centimeter ne adu ma magi thickness ko magi phone sigi si thabagi kano sina ma na chang se ko 0.79 centimeter ne adu ma magi weight na 170 gram khak ne adu ma hazik akhoi gi OnePlus sai hazik on tar si sila power by Android si OnePlus ki moi gi logo ko OnePlus phone si do ma pai do na kano di yam nungai bi oi de pai do ko kitang ai khut so no ingwon so anga oi ben khut se do so khara ngang gi pai yam nungai bi thinga gi yam nungai bi oi de pai do di battery 56% or yam fire start agree aduga ma'am si ai video se ko ham nei ngo ai channel si da OnePlus ke thagli se ma'am aduga sigi khoi OnePlus Nord CE si da ko 5G si da mon dia ba magi display mam da khara khamina se ado magi pakhi sang se 6.43 inch ne 2400 into 1080 full HD plus aduga mon da 410 ppi yare 90 Hz refresh rate 120 do ai to 3 sub da sinu ngate ko aduga fluid AMOLED ore aduga mon dia ba aspect ratio se hai dia khoi si bezel se ko adu si Placing se black or si bezel se mai se phone si sina 20:9 ne aduga mon dia ba se maning body glass weight maning body glass weight jana to city glass ne to mon dia se carbon protection yawi to di moina mention to amje ko iram je kano da phangje ko kai yawi do ma'am aduga si phone si gi haji magi yawi ba mon kai processor yawi se khaminar se settings ang ani aduga sida awat phone le ko do moi sida di hangai atai dai thang ko camera san si 64 megapixel yawi ke do ado mon dia ba magi processor se ko Snapdragon 750Z ne 5G so re ko ma'am side side do octa-core processor Creo 750 8nm process technology ne ado mon dia ba magi GPUs na Adreno 619 ne ko ado mon dia magi Oxygen se mai operating system se ko OxygenOS version 11 ne ko Oxygen aduga based on Android na 11 ado ma'am si phone si hazik battery ong yang se ado ma'am si phone si mon dia ba magi battery se ko ma'am 4500 mAh ne ko ado 4500 se kitang low oi mal si so ai for sure mane na ngai che ado mon dia ba charger si di yam ngai ko 30 watt fast charger ne ado bu mai 30 watt si di ngai 30 watt ka di khani ko mai si di 0 to 70% ko 0 to 70% se 30 minute lo oin ya si di pro ni sim din nai ko hadi ngai 30 or so ngai scan di ko ma'am 70% bakti yauna 30 minute di ngam de do mai 30 si di ngam ko ado si di thaga le yare nai ado ma'am akoi gi OnePlus Nord CE se ko 5G se mangon dia ba magi storage se mangon da 8GB lai ko aduga 12GB ado 8GB du gina ko 8GB LPDDR4X RAM aduga 120GB UFS 2.1 ko adu duna mai 2.11 oi se ko si di kitang ngai wala si so ado magi price na ko 24,999 lei aduga magi kitang saukhat pa magi variant tu ko so bole ni firing asai memory card yaw den hai gra hapam yaw den aduna mangon card saukhat pa 12GB ko aduga 12GB LPDDR4X RAM aduga mon da yari basina 256GB UFS 2.1 aduduna 27,999 ado ma'am si phone se zik hapkat mina se aduga cover se phaja cover hapaga phajabra phajada bra si yeng se ko tight over the bra so no thaki to tight ti dum or ni khangi ko ko le nai tight ti dum or ma'am yeng bro ko Tight dum oi aduga cover si chu maning de yeng mo san lai khitang gaming gi dia man rai kham ni do adum hai fe dum phajai ko do moi je kano ma triangle oina or rectangle triangle oina ngata ma ma sam sa ha pu phajai dam design moi pam ni moi happy ni phajai design si ko dum ya ya khoi su ya yam hai bi se adum phajai ko aduga mayam si phone si gi haji cover su ya ya mayam khamina tai oi cover ha pla kem thi badi pang oi aduga ma'am si phone si network and connectivity maram de khamina se si phone si da 2GI 3GI 4GI 5G ko aduga 5G bo ya do single band oi 5G se aduga si phone si magi bluetooth sina ko 5.1 ne aduga NFC support ore yam na fai ado ma'am si phone si da magi yarba camera song khamina se
ado sida koi first ki ko lai se 64 megapixel primary camera f 1.79 aperture 6p lens PDF supported ore yamna fare aduga second sina ko 8 megapixel ultra wide f 2.25 aperture FOV 119 degree ne aduga last ne ko ma'am 2 megapixel mono lens f 2.4 aperture ne aduga mondial ba selfie camera se ko ma'am mondial selfie camera sina 16 megapixel Sony IMX 471 f 2.45 aperture aduga nightscape Motsu Monda support ore yaure si phone sida yang fai adu yang si yaure si fare ko aduga my video sida ko 4K recording di yai adu 30 fps tane do si no 60 yard se ado ma'am hajik magi camera se yeng minor se test or si ko ado boom la photo le ko ado photo se fajai ko photo se dong fajai aduga magi sida top sum am le Siam fazai kano mai se landscape mode ni ko do yam no fazai laptop halaga aduga 2x zoom mai sing moi ko ado ma'am video gi kano su sile ko video mode se ma'am yang se aduga phone se ne ai salim de yong moi pura kano yam fazana kano sale kano video na me ta tiang slow motion ma drone ne khutchong ko ai ta leng yam fazai moi camera kai camera no aduga sida 10 su le 10 60 fps ni ko me dum sing se yong haziki kano si yong ne la gi kano ma chu se kam on ke khang on gre 4K से 30 fps निको दो यार दो 30 fps के नदुना मैम ने 30 fps और मैं 1 अनम मैं नमो को 1 नचदिन फजर दि सेटिंग दि सु मैम लेरे अदुदगी सिदा खन असमागी रेशियो सु मैम सेमेरे को खनम खनम की फोटो दगी ऑप्शन जे टिकट तने यावरे को अरे बिद सिसो 2x zoom landscape mode अदुदगी flash light ने सि याम यावरे दुगा सिदा सिलेर मगी सु फिल्टर सु मैम ले Oh wow, si fazai. Normal nan si fazai machu se. To bu sumai am le ko. Photo dong yang se do photo du sumai am le mani. Moi mo ti pa yaw to ma le ko. Mo ti yam thok to ma le. Si se le ma am si da time slap le slow motion le pro le video le adu the nightscape ang size gi du nung dang number mi gi de panorama le ma am le ko du gi su nightscape se dong an yaw ko. Pro si na hayomi na mo ko haita ko khadi number right ma'am ado haji Antutu benchmark check tor se si phone sigi ado ma'am si phone sigi ko magi kano sida loi ire si phone sigi adudagi magi loina mak si phone sigi loi thoi ka duga magi OnePlus EB2101 na ire ko battery sida temperature thoi CPU temperature details ta to sum am le ko battery percent se loi thoi 30% test or se si phone sigi khoi OnePlus Nord CE 5G sigi sound sigi am hawi ko stereo speaker or jaga so mayam ado hajik loidore ko duga khoi gi se 3,33,718 ore ado yam na ma gi se yang wang budi oidre nung ado game mang de sina magun dile pe are phone sigi game mang da kya buk ya gi se yeng ase ko Ado ma'am sigi fingerprint se kyam thui ge se hazik yeng minar se adum ma'am quite adum thui ko haidi impressive adum oi tak lang thiam bo su kui metro tak lang thiam ba mi yai aduga face lock ong yeng se hang ko ma'am lock yong ai sak ul yong sak ul le ko ma'am ubi dana ai sak ul kan di ai to hang sak ul taka di ko se oi dana ado ma'am si so dum face lock dum phanam dum thui ko aduga fingerprint dum thui ado si ni si su dum yare ma si da di thagale ko ai dum ma'am ado hazik si phone sigi graphic test to minar se yeng minar se kya ho ya ge se OnePlus ki OnePlus Nord CE 5G si ko OnePlus mina gaming nai bane hai ingon da sung hangai dong asi try tok ta ni setting asang ase aduga wow ma'am si sai extreme bhakti ang go khambani ko hadi
मागी अल्ट्रा बक या स्मूथ को अदुदगी बैलेंस तसु अल्ट्रा बक HD दा हाई बक को सिसु यादे मैम HDR सु यादे को मैम अदो आई सि ग्राफिक वांग जगसु लेग गुम जेम तो सते दो लेखलगा मो हाई दंग थमगा अदुदगी ख्वाइ लो दंग थमगा येंगे दो आई लेपदि यारे दुबो लेग ति सुंग सते को अदुम येंबियो स्मूथ दा चलिसि नुवाइना मैम अदो हिजिक बोट खरा हात लगे अदुगा येंबियो मैम तब ते को मी हाले से दो आई हाई हाई दे हाइबर कन को अदो मैम OnePlus Nord CE 5G से को मागी नुवाइसु मैम दे नुवाइतबसु मैम दे अदो नुवाइतबदो पॉइंट बाय पॉइंट हारके नुवाइसु पॉइंट बाय पॉइंट हारके अदो हाइदेबा थागत पसिंगसिसु अदोदगी नुवाइबसिंगसे अदोदगी कितंग वाटपसिंगसिसु आइगे मो आतने हाइदेसिंगसे को अदो मैम खंगमिना आइना हाइदेसिंगसे ताबिरो अदो फर्स्ट माइ कैमरा डिजाइन से फर्स्ट 1 year or 2 year की मांगा लोइनमा थोकरे को सिदेन से अदुगी मोहता मैम ओरमनि मखन कन फजब सेदो खुथम मैम थोकरे को अदु थमक्तबसे सी थाइनि डिजाइन में थमको जे कितंग फजब वाट मालेगी वखंदा आई मो आतने हारकेसे अदोदगी फर्स्ट पॉइंट से लारे को सेकेंड पॉइंट मोंडिया बैटरी से 4500 नि 5000 गुम्बो से खा फबो को बैटरी से खा पी ए अदुना नुंगाइट्रे सेकेंड सुबदो को अदुगा थर्ड सुबदने को मागी साइलेंट बटन OnePlus Nord खुद OnePlus की सीरीज खुद मक्ता लैने मा अखोय साइलेंट स्लाइड यारी को सदो सी फोन से दी साइलेंट स्लाइड तो सुंगा गाउद्रे हिंबियो सुंगा गाउद्रे को मैम दो सिदा याउद्रमने नुंगाइट्रे अदुना सी नुंगाइट्रे थर्ड सुरे को अदुदगी फोर्थ सुबदा माइ से मनिंग बुदी ग्लास और केनो और प्लास्टिक और दो सिगिदी केमति को हाइसे दो मामांगी ग्लास और दो ग्लास से काम प्रोटेक्शन यावी दो हाइरम दे कोइन गोइला ग्लास पु यावब्रा तो पु यावब्रा तो अमति इरम द मोय लो सलामे को दो कितंग सोन ब्रा खंगदे दो मोय लो हाइरम द्रमनिना नुंगाइट्रे दुना सिगी सो फोर्थ सुरे नुंगाइट्रे को काम प्रोटेक्शन यावी सुंगाइ हाइरम दे दगी फाइव सुबदा को अखोइना थेंगा को फिंगर सेंसर सिंसे फाइन तक अमिला हांगी दना सिदी ओ मेट पसत लेयो और मेट पसे फाइन तो कांददी ग्लिस गुंबा बग गुंबा और बसे दो हाजि फोकी यादि को साइन तो मतंग साइन मेट कान ऑन तो खलम तुंग मेट लदी याय अदुबो खोइ हांगै खोइ लैनम डिस्प्ले दा फिंगर सेंसर याव खुदिम को साइन मेट लगा हांग यानि को तो सीदी ऑन तो खजुबो साइन मेट पर ऑन तो खला तो जुबो यादे डायरेक्ट मिसम यादे को ब्लैक स्क्रीन नोइंग दा स्क्रीन थोक्ट्रिंग दा अदुबो नुवाइ ड्राफ्ट 5 सुबदा को अदुदे 6 सुबदा नुवाइ ट्रिसिना मागी कैनो से को रिफ्रेश रेट से हिकान 120 चटनारे को दो मागी सिददी 90 ख यावे 90 रिफ्रेश रेट निना सि नुवाइट्रे 6 सुरे नुवाइट्रे 7 सुबदा को नुवाइट्रे से मागी स्टीरियो स्पीकर सुंगा गाउ दो सिंगल स्पीकर ने मखोम दि हावी बट लेफ्ट राइट खंग देना को सिदि ऑन सिदाम दि लेरे अदोबो सिदाम ते यावदि को अदो सि नुवाइट्रे मागी स्टीरियो स्पीकर दो हिकान दि लोय अनम सो ओइनारम को होंग जुम याव पे सि यावदि से 7 सुरे नुवाइट्रे से मो अटेन को सि हाइसिंग से अदुगु मैम हजिक थागतपगी ओं हारागे को थागतपसु सांग लेगे नुमाय माइबा अदो सि फोन सिदा मागी यारिबा चार्जर दुदी मैम 30 वाट ने दो आई चार्जर 30 वाट ओरगसु मागी कनबि सांग सिदुको 0 to direct 0 देखि न को 70% बक्से 70% बक्से ओनली 30 मिनट तंग मे दो 30 मिनट से दि थेंगरि को याम कल्ले माइ प्रोसेस से मागी कन चार्जिंग की स्पीड से को पुस से अदो सिदा थागतपगी वाल ले को या नुमाइबा अदुदगी सेकेंड सुबदन को सि फोन सि की मागी हांगिन OnePlus की कैनो द कंबरा सीरीज दा याव तो याव मम हेडफोन जैक से सुंगा वम 3.5 mm जैक से को दो हंदक दी सिदे याव 3.5 mm जैक अदुना इसम सम हेडफोन अदुम हबसल मैम सिने यानी को यूज तो यानी अदो सेकेंड द सिनुंगाय को अदुदगी थर्ड सुबदना मागी फोन से को सि फोन सि 12GB अदुगा 256GB से को मैम सि एस याम चाव स्टोरेज से अंडर 30000 की मम द फंगो से सि याम फारे को मा हादि CD याम नैरे अदो मा सिसो अहुम सिदि अरेबी अनैबी आतनि को थर्ड आइना नुंगाइ से थर्ड सुरे दुगा मैम सि फोन सिगी फोर्थ सुबदा नुंगाइ सिना फ्लूट एमलेट ओरे को हादि
ꯍꯪꯒꯩꯒꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯦꯃꯨꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯗꯣ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯠ ꯑꯦꯃꯨꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯡꯒꯠꯄꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯦꯃꯨꯂꯦꯠꯁꯨꯀꯣ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯦꯃꯨꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯉꯍꯥꯟꯒꯩ ꯍꯥꯞꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯐꯣꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ 4 ꯄꯤꯔꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯣꯏꯁꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯌꯨꯁꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ ꯗꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯦꯂꯤꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯒꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯏꯟꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯥꯟꯅꯒ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯒꯦ OnePlus Nord ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯁꯦꯐ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ